Come on, sing it again. We have searched through all eternity, but we have found that there is none like you. We will serve no foreign God, no any other treasure unto your name. We will bring our sacrifice. Recile musumora. Remuapue mara recile. Relevezi mara recile. Tempo ya roga ulifika la mingwamba. Hausepile pakeke la swama. Pakeke la shakwa kiliko. Unile wanasitabe lo saruga. Anemwa hale mingwamba. Isaha lule kujina. Bua busumona. Katila ya umudimu akabua ngayo. Debidere le pati hale mesina kibupeho. Wila wana nisedi hale nete. Let there be life. Let there be life. In the mighty name of Jesus. Kushapele masoho magana Kristo. Aji batangwa makala solo.
kajeno re leboha mohau wa Modimo. Mohau wa Modimo ke kwetsa a e sa le re fihlela re maketse fela. Rata hape re bedisa mabishop wa Kamara ba shapele matsoho le wa Modimo. Ka ba Modimo kaofela ba shapele matsoho. Le wena ba shapele matsoho that you are here tonight. You can do better by shapele matsoho. You are praying here. Obona Satani. Ojo ni ngao bolaya pelo tsuseletswe na hana le bohlale. Rale o mathati. Too late for the devil. I say too late for the devil. Yes, sir. Laita waka busubu bona ore. Bua le yena. Yena uta bua le yona. Alanguka. Ere na komo itwelle bua le Modimo. Modimo ta bua le ntotshwele. Osadi una tshwere ke phallo ke a re a ke no kgona wa tshwara madi ana mara ke tla tshwara Jesu. Jesu tla tshwara yo. Tloela o lelekisana le tsona, lelekisana le yena. Ai. Ke re batla yena, buka ya Matthew 6:33 re batla mmuso wa Modimo le ho loka pele. Mme tsohle ke la re tlala hohle mona ho bana re batla tsohle. A ti a re tsebe go tsohle di ho yena. Le la thoko re tsohle di entswe ke wena. Buka ya Jonas. Monna enwa ha se rona sa ba ko ya Ninive. Hey. Ona na le problem ya go Modimo la ka o roma go lo bola batho aba sokolowa wa o jikela le baka le jona se ana sa batho ya gore o itse go Modimo wena ke a o tsiba. Yes, sir. O ka na wa ngoma ba re ke lo ba ahlola ma ha ba ka sokolowa. Hey. O tlo nketsa false prophet. O la ka roma motho mane ho Isaiah 38. Aka tsamojwetsa motho hore a pakele dikobo tsa hae wa shwa. Ho ile Isaiah se minor major to major se major tsa lona tsa fashion. Major Isaiah. Aro ere Biblia ha ka ta o furalla monna sheba le bota. Ai. A tloella prophet wa sheba monga prophet. Hey. Are morena hopola. Ele Biblia Modimo la da Isaiah re khutla. Hey. Ka motho tsa motho a no itse wa shwa. O ne mo fa 50 years. Now monna eno o fuwa location. O tlamela ene nife. Ya pala maskepe se andagashish. Amen. Now listen. Verse 1, chapter 1, verse 1 to 3. Ega lentswe Jehova le ne le tlele Jonas mora Amitai. And hangata moruti bonokwane Bibele it will always say Modimo a bua le mang mohama. Modimo always respect that order. Modimo ha rate motho a ikailang. Modimo batla o tseba go o ithipota kae. Where are you planted? Ke utlwa wa profeta mara o mamela mangwe. O regelwa ke mangwe. O khalemelwa ke mangwe. O ska wa bana le moruti ya sna moruti. O tla o ruta botsotsi. Motho ya sna voice o controlla ke noise. Ho tlameile le fatshe le ho bene le motho a jang papa e ska wena o mo tshaba. Ereng ha o khalemela o thothomela. You need a voice of authority.
just after the voice of God. Ha Davida aketa o bola Goliath. Saul ha re moshimane no ke mang o re ke morama. Renga bene ka ofela o re whose son is this? Is this? Graduation is not ordination. You can have intelligence, but you still need wisdom. Bohlale bo sena modimo bo ka o fetola bohlanya. Modimo ha ka ta o fatogo o tlameile Satana o lwantshe o sena dikemere. Ye o le yona ha re bone ha o rega re bona ha mabone a tima. Aya kashata la baha. Character is built in dark places. Modimo una ke a dumela Jesu a lo leke tla se fapano ka sa huma makgetesman. Tulo ya kgetesmane ke tulo ye o tulwang ke Modimo isindira. Ha o le kgetesmane o tswa madi ho sena balong. O tswa madi ho sena sefapano. O tswa madi ho sena dipidiri. O re thato ke tla yetsa ya hao yohle ha e ka kimela dumela. Monenwa aya karashi batho moruti monokwane mama makamo batho ba ne ba ikela karashi ne ba sa tlhokopana le sefifo ho jane monna Modimo a ska pala maskete sa bona. Motho ya sa itsebeng o ka bakela le ngwanana wa Modimo ka kerekeng sefifo ka go mo frege go na le tlhobo. Ene ha o e bala hantle ha e re sefefo sa tsoa e Modimo a tsosa mo. Me ya neng ha ya tsoswa ke Satana. E tsositswe ke Modimo ka baka la direction. Ene kepe se rom si apata. Java kudu batwa. In the Bible he paid the fare. It's costly to run away from God. Don't fake success. Have faith for success. And then how about official abilities? Can you miss out on abilities? Now, how about it from verse 1 to 3? Chapter 1. Amen. Amen. Lentswe la Jehova le ne le tlele Jonas a le lokise mo la ebe anana le diposo mara Modimo ha bua o la mo utlwae o utlwa Modimo ha o a lekana ha o sa mo mamedi. Listening is not obedience. Yes sir. Hearing is. That is why you can't attend the Greek 10 years until they messed up. Because we are moved from an open good hand. Lenzula Jehova le le tlele Jonas morami tha la le tloha o ye Ninive motsimo moholo o hlabele bogosi itse bogopo ba ona bo nyoloetse ho nna empa Jonas ya tloha ho balehela Tarashishi ho le sefahleho sa Jehova a theoela Job mme teng a fihlela skepe se yang Tarashishi ya ba o ntsha tifo. He paid the appointed fare. It's costly to disobey.
ha e re bolelle Bibele hore Hana ya Ninive o na tlo patala mara Santa ka shishi se a patala amen a patala Kansa different again I can skip him with the atle aye le batho ba sona tarashishi ho le sefahlego sa modimo a itewe ya e re modimo a tsosa moya yena ke ha go betse ka skip ba motsa wena o go bandetse o man are ke moheberu wa ba heberu ke saba modimo marere Bibele ke ha tla fihlela mo a re ke nna le baka la sefefose is to take responsibility for your mess. Hailuwe na ya poso abohere. Erema mene ka ofela. Asika ofela o le nyalo le o le sitwe ke bana ba o ka basadi ba wena. Wetin. Hausa amohele poso. We jara we ali ona moya. Also, esa confronto against a pain. You cannot conquer what you cannot confront. You better be a fool for a moment and be a clever forever. Ha hona motho ya tsamaileng le kganya ya modimo e sa kgantsha bofokodi ba hae pele. Hantle ba reri kaofela o tlamehile ba emise o rerela batho ba rerele bona because molaetsa o matla ha o jele monga ona. How badly Bibele o tseba o bala o e bala o re o bontshe mabala gore o tie go na le diphoso. Bibele ga se buka ya o rera ke buka ya morero ga o e bala o lo jwetsa batho taba tsa bona o e bala o tseba taba tsa hao. Bibele le lentswe la modimo ke seipo. Njwetse ha wena ho fika sipolisa o bona batho ale mputi ke ha o kena spilling ha o bona setjhaba o hlama spilling o tswa target ya pele ke mang ha isa thusa wena e keke ya kgona o thusa ka wena. Os caras estavam cá na linha, eu sei que estavam cá. Ele também não morreu, ele também não morreu. Aquele não pega mais para aqui, puxa na nova. Ninguém de banheiro. I'm not here to excite you, I'm here to empower you. Hey, Malakirata Mona chapter 2. Or what about to talk about created how la hair? Magabauka how happy. That is why it's about Jaja can talk about chapter 1. That's instruction Oscar I didn't me loud I could not tata but to have one bonnie beside I want to shoot a fellow who's covered to get a honor cope at that over. If you want to take that picture, take it because I want you to keep that record. Yes. So long fellow Simons Lenya go shoot the way high.
lo bontsha le mogolo a sa kgona motho a ke senye molao wa hao ntate nna di-camera se ke di-quietiwa ke tsamaya ka ratona re ngamene kaofela le se ka tshaba o shuta ngwanaka o ya le tsona hae as long fela o ntse keep up ona ya kereke utlwa mona love ke bua le mosadi wa ka ke love ke tsamaya di bitsa batho bo love a ke beste love amen bashimane ba batlang go tshwana le nna fa pele lenyalo ke kubo ya tlolo lenyalo le seng healthy le ke la tswala ministry o healthy ha wa tla ya hole le modimo se ka qala ka setšhaba qala ha hao ka thabisa lefatshe o phela ka ntwa fix your family before you try to change the world. Now, tlolo ke responsibility. Lenyalo le na le tlolo ya lona Bishop Motokwane. Bibele motho a sa tshware mosadi wa hantle. Le dithapelo tsa ya di arabe. Every man who wants to survive, you must pass the 3 F's. The first F you must conquer. How do you behave around females? 2, how do you behave when you are famous? 3, how do you behave when you have finances? Samson la tola moriri wa la tola ma. Was vision ko tjena second chance. Ay, man. Bishop. Kasala ka power is number. Batho ba tlang le ba fole marapoto yona ishwe. Kasala ka mihlolo isina khalalela. Motho maganya ke ka me. We va fela re thuse morena. Agi ba clear van khedi ya leshano. E bontshang tlholo maga ile siko ka pele. Kholoso is not a fake, it's a real life. Fatsima ngwana ka go fa moriana. Haebe modimo o pholositse ka kunya heno. Le lapa la heno se le dipendile ho wena. Haebe o bapala ka pholoso, o bapala ka memeya. Eo modimo ba tla go ithusa ka moya wa hao. Ditjhabeng kaofela, dintweng kaofela tsa Israele, ntwa ya pele e ne le ya Jeriko. Ene ke yona fela e ne na le magapo. Haeba o lwana the first battle, it's the toughest battle. The reason Satana ba ka go bolaya go ba wa tsiba ha o ka wa mamella o change story. Ntho ya we tshwatla ha o etsetse wena, you are rewriting the history of that family. You are introducing a new order. And that is why who are take away that because how can punyeleza bana beno ba punyeleza. Le la belle ho na le motho ya tlo thola moga wa o tshintsa fa. Ene kuka bosumo di mare go wena. Ai re a be di go fela.
ona motho a kile ka driver heno e tla qala ka wena ene ha ona motho a kile ka graduate heno e tla qala ka wena ene ha ona motho a kile a reka property. But before you break through, you must be broken. Jonas ya bona through me. Go ba le mamele slow ki slow manga ki tsegele powerful. Power is a mile le rata le o shampa ki power ke power. Muruti mo kwane power ya ka ke. Ha ba mo throw out of the boat. Why timing ya fish? In connecta le timing ya o lahlela. Why ha ba mo lahlela? Bona banana o etse metsing ka tshunga le ntshebo kwetseng. Go bolela gore modimo o gona o beya solution. Ana mothaputlwa. Shaba mothapela gore banana ke kgangwa ke metsi. Ba tshitse connecting le the next transport. When they thought he was gone, he was still going. Modimo ha ba tla batho ba nana o fedile ka wena o etse ka re o shwele o so phela. When I introduced on hiding season, if they knew who Jesus was, they will never have crucified him. Now, Joseph, how can I have it? How can I get the blue light? Who can I get that? Marakara get that itself. Who normally future prime minister. God can hide the destiny disaster. Mutimuta Samaria. Who not in the businessman, who not in the Malaha changing the businessman. Who ever see the man who target the prostitute. The way Musabia whatever some Mafika can lie as in the Monoslam Tomata Village. Malakakum when Mudimu Takabum or Uber Hell or a basket Samalue. I'm a family to remain and Shabasana. Hasizini hauyatabe. Matoya hauyatabe la hukalebaku. Matabe le baukwelu. Ulubake masilo hasika maana. Hasika chisero. Kita moya. Jesu ukadi kriza musadiemo. Sango mama hutu wa shoko. Kuna le ntotse ni modimo o tlotebela batho ba me. Kita ba ya hauli modimo. Don't keep friends of your past when God is ushering you to your future. Remember the gospel. Hakimona watu wanko lautebe watu ba uko na modimo watame. Ona modimo na bongo ikisa mofereke. Mabiko. Ha helicopter entaua. Ke haisa go. Haijwe sini pampiro ri fefu. Ala ni tamtu tamtu. Ke helicopter yasa go. Ke pampiro yasa go. Ah, ki woman, how about ni pampiro ni fefu.
the arrival of the plane is the removal of the paper. When something comes, something must leave. When you are about to say what people will say, what one, you can't tell what the arrival. When I about to ask something about more, how many more? When I about to ask something about the Yeso fika haja ebusi. Ai man. O thola batho ba lla ka. Maga sillo sa bona setso se mwana. La ke a tseba hona le batho ba ka ho etsetsa le gata ma go sna le gata. Rata bua ke le gata. Bona batho ba le ba go hosana. Go bo go ya tlanka le bitso la mogela. Ke bona ba le ba re hathagiso. We don't live for applause. We live for the cause. Chapter 1. Allah Chapter 1. Atamaya Allah Mararbale chapter 2 verse 1. The ring amen. We don't go to Handalas. Baba Mbasel Seman go to. Verse 1 ya chapter 2. Yaba Jonas urapela Jehova Mudimu wa hai ale kambe. Owana sakalo tsa no o tla mo blessa o so tswile he rapela ntse re le kampe. Ke bo mama ke go mororisa ntse ke le ka ala yo. Oh, you have swallowed me, but you cannot swallow who is in me. Ukunzen namara isi tapelo ya. Ona le motho ke mo profita ke rapela ka ra lefi. Irena mene ka ofe. Ako se ba mo tapela rapela o tsoli jwalo. Swallowed, but still worshiping. I can say you don't wahala there. I can tell you early man I will say hallelujah, hallelujah. I can suppose that I don't have if we suddenly have a life in the belly, rappela hullo bocale, rappela le casse de lemo, rappela le chouette, rappela le sourire divorce di Cristo, rappela le tigre du mosebeti, lui halale. I'm still in the prayer warrior. And the theologian did it. Momo Jonas he was directed to the temple. Abahupula manchana bua ke Solomon ha dedicated temple. Mothemo le mong a tla kapela shebile tulo. O tlo dithapelo tsa hae. Hona le ntho tse ding ha di o penya di batla o kwenyeletsa le thapelo. Magana hana tlhapi e tloetse mo ja dintho.
You are going to frustrate what was intended to frustrate you. I gonna own 12 fasting right in the belly of the fish. Jonah prayed. Tapelo hai kopi permission hai batla chakela ntate Ramaphosa. Tapelo hai batla ya di office hai kopi permission secretary. Tapelo ikena kwethu. Makauthi ba ubuwa, makakete ba uthi ba ubuwa. For blessed is the man who dwells in the secret place of the Most High God. That man shall abide under the shadow. Zabaka again. Jonas Alabe. Utlauing Alabe. Yaba Jonas o arapela Jehova modimo wa hae a le kampeng ya hlapiare. Ha ke ne ke le mahlomoleng ka bitsa ho Jehova me ankutlwa. Power ya modimo ke le ha Jonas a kgethile hore a ska motho hana re a ye Ninive. Yena Jonas ha rapela modimo yena ha revenge wa motho. O tsika modimo o gona go tshepalla le ha wena o no sa batho ba maketse because ba se ba di file maka modimo ntla o etsa hale batho ba ba di phoso ba ba tsilo re o ile wa rapa ba ke se tsona ke bitiri ke le ka rapela. Power ya modimo le ha batho ba sa o buisi wena le yena ntse le buisa. Hape le dipolotiki tsa ka kereke modimo ha di kene. That is why the motho sa mahleng ha rapela wa mo. Baba ntse ba posta ba re o ile tana shishi ka tia ba tsebo sa rapela. Ale tla le fatshe ya ba Jonas o rapela Jehova modimo wa hae a le kampeng ya hlapi are ha ke ne ke le mahlomoleng ka bitsa o Jehova me a nkutlwa ke le mpeng ya nqalo ya bafu ka hweletsa me a utlwa lentswe la ka. Verse 10 o pare tshwana mo verse ma chapter 2 ya ba Jehova o laela hlapi ya hlatsetsa Jonas le bophelo ene nako e hlatsang ka e tshwere location ya Ninive. Baba ne manana iko bolaya ito hlatsetsa mo modimo. Ya hona batho ka kereke ito mamariki ya Ninive. Marakere le ito la Ninive ntse tswana pele. For mo di mampatang kilo fish. Ya ka fish ke le metsi mara ke
Kilofi. La capita che se la mezzo alle Marachilofi. The journey to Nineveh is still on. Sabi mo sabi mo prophet ang how much stress na kape niya sabi how much stress na masabi diya ito manilibe listen na prayer do it alive ako naman sa mga office mo mo di maubasan ko ako na po sa disobedience ako na po sa pain It's all release to your destiny tonight. Dahil ako pa na delay para yung arrive. Yang hindi mo yung ay kopeta. Ay kanta 10 years na ay kopeta. Ay kanta 20 years na ay kopeta. Ibo mo ba yung mga mo di mampasakyan? Hallelujah! Hallelujah! Jonas ubuan di Modimo. Modimo haarabe Jonas. Kung adresa siya. Na kung mahal mo na sa builuen, ubuan din tungkol. Buwan din kayo sahi. Buwan din suka tayo. Riteka bolo. Bolo ya wela ka sakiti. The defense mo na kamona bote mo si beware of the dog. Ano ba si mo na lincho. Yan yun na ya hubu. Lengalicho. Lasera ka ulit. Kabata mong ankwatsi. Ala. Because kabata bolo ya po. Papa niya ko na iyin. Kung bolo ay pilang 28 sabah. Saban jaman ang rata mo. Wala ka mo ng toy kata. Ini pilang toy. Ila ka mundo hatso ka ni kupo kinana ka ipaparo ko pa bolo. Kaya sa ka fibo. Aswakan siya. Ababuwa man siya mo. Kenang kapili ba siya? Ibu mambar morena sokan tinggi sahaja. Ibu nuru bala musimu. It's real.
That's like you get one kataba for 2 minutes. Like you put that high get over. Like I said, I'm commanding the food. Atola, basi ba payile bomme ba society. Against the please go to. Against the April. Ba emetse batho ba khutla mabitli. Ene batho bana ba mo jagile. Banana ore ha no khutla. Ba mo isa mabitli. Ona batho bona ga ke difference ka ke di Paul there. Jaga jena ba uisa dithethefatsi. Ba o jaga jena ba o ruta o senya lelapa la hao. Ona ga ke metswalle ka thiba a ba o atenda ka fili. Ba o ka bona ba o buka tela o tlo shwela. Ba ke ba o ka di maharafu a ba ka o khotla. Bara ba ka o ka di maharafu ka difu. People can attend your funeral, but they cannot attend your survival. Ele bebele hamanse batama lenta te muruti le na pere di buka pera sa hai. Aquele não colocou na rua imadico. Como ele lá fala kahali imadico. Como ele fala kahaba imadico. You will never die before time. I get off like I'm Kitopi. I'm Kitopi. I'm lawyer. Kitopi. Ebona le bana go le bana ba ka ba Kitopi. Ebo ke se ko le nyalo la ka Kitopi. Yesu amesinga bidii. Kama mabaresim hapa. Aya mema no mupatile neno katela singe mo. Kama satana no epita kama nyalo manabaka. Hapo misili nyalo leli kape. Oh hallelujah. Utilizishe msebesi mwani sima. Wakati ya appointment hao ya pili. Kama bado ya hana ipita, hana ipita. Kama
Ama seperti tidak mereka tinggal saya 7-7. Kamu di mana sama lu masih bercampur tuh kabayo. Ayo itu. Kabayo yang untuk soal punya ni. Kabayo yang untuk soal macam ni. WhatsApp group. Again. I gotta go for that again. I gotta go for that never. Never. Saka dibagi presti HP kabato. Never. Aki saka tempta sisa ikina makala ni hospital. Never. Bos kau nak tahu apa yang ada? Tahu apa yang ada buat suatu kesatuan nak kau. Ada tu tahu nama kuala ada ni. Aku tahu nak buat apa misi tu tahu macam ni. Chief, mana orang tak kasih. Jesu boleh mar, ada tu boleh dihat. Poso kau mudi monturi saya ronso kau tulis. Dia nama hubungan bina hauliti. Begitu kisah. Ya toso. Ajar kau perlu saliti. Siapa macam mana pula dihat? Saliti. Dua hari apa untuk ni juga. Lekasih telur mona remorena kau sepi. Udah hari. Tapi hati saya kusuense. Mungkin kan sunat sahabat. Ada kali tak. Amo soka kali. Amo fikir lain. Agak itu soka wena. Agak itu soka lekasih. Dia soka lekasih. Mungkin orang soka kecil. Orang soka trainer yang kisah kalau malam sih. Orang trainer yang sama kita ada orang kita belu. Semua kau siapa ni? Has been consumed. Kali itu saya cancel premature death. Dikata mahanda bahaya.
Awushwa kakaboyama Ukaba bolosi utabo sile ngol Lene rekos Kabale manala bato tibelisa mosebetsi ya kansa ya Ushaya Cancel the case. I say grace has canceled the case. I say grace has canceled the case. You are free. Lord, show up. I release you to your destiny. I release you to your breakthrough. And mercy said no. Lord, come back to the fish. You will never die where your father died. No more repeat. No more repeat. You can get a sukula kaufela here. We break it right here. We cancel it right now. Pray.
Vabbè, non ha detto di macoglietta. Allora, vuole motivo, vuole capo. Motivo, vuole maego. Right in the middle of hell. Pray. Right in your pain. Pray. Right in your depression. Pray. Focus on the fish, focus on God. Yasheba matata, sheba monika. Rapelo utsoli God. Rapelo utsoli dara matata. Rapela kawani promoto rapelo. Okuwane mudimu salaye la shao. You can still pray. In the middle of pain, pray. 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 Di mahal clue. Di boleh mana siwa clue hanya kita pakai la clue. Esate mana mau. Alkohol. Pakai buah. Ikulas. Cocaine. I must stop. Addiction. I must stop. Isaiah.
mulai lantas. Dicetti mana malah pasti dua. Akuin, benar kau pin, ininya. Sesuai mana kita kata. Kau cari apa lagi pin? Lahir. I call your children from the south. I call your children from the north. I call them from the east. In the name of the Lord and Here it is. Urena suara kecil. Ini kau semarin memaronan itu. Kalau tahu gini saya kasih dia. Saya masih atuh. Marokono kamari. Maka bila kalang kue turah. Marokono lilinsu. Voy a jalarla. Non arrivo a Loena, quella un buon adesso. Dalle mozzata sua che capisci. Segnalo le mani, amici.
ka le bitso la Jesu. Toro ya hao ha e mabitso. Bana ba hao ha ba e mabitso. Business ya hao ha e mabitso. Ministry wa hao ha e mabitso. Gift ya hao ha e mabitso. It stops right now. I say it stops right now. You are still going where God wants you to. Thank God for the pain of wrong journey. Thank God for the boat of Tarshish. All things work together for the good, for them that love God and are called according to His good purpose. If God be for us, who can be against us? We are more than conquerors. We are more than overcomers. We are persuaded, we are convinced that neither death nor life, things present nor things to come, shall separate us from the love of God. Though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. For thou art with me. You anoint my head with oil. My God, run above. I usher you to the overflow. Let there be an overflow in your business, in your ministry, in your family. You'll have no room enough. I hear the Lord say, no weapon formed against you shall be able. He's here. He's here. Tutakwala mashole meti, tutabula mashole ninifu. Tutakwala mashole karapopa, tutabula ule kawajoki mashole. Ukipa ile ngayesa. Akayesa. Mulima tisite jonasi a été posso. Makatiwa kimwena. Kana kuya kwa. Ukosa mutabula kaleso. Hakona haba pelo mutoni. Kuatari dumella ni kashino intense ringi seru di mutoni. Ay. Awo kopa na loe na idoktari komaka lari uske. Allah mozaika itu anu remudimu Islam. Mudimu Islam. Kau panah smile orang depresi ni mudimu Islam. Suara budi. Baba kau rata mahaba kau dulu sebele doa ni coba kupa.
He's here. Rappella le solo le scene, di mangiare. Di mangiare in tu mangiare. Rappella che mangiare, rappella. Ora baba. Somma le uomini di mangiare. O di mangiare. Questa è la parte qui polai. O di mangiare. Questa è la parte lo di pita e chiamo pio. O di mangiare. Questa è la intera visuale. O di mangiare. Questa è la chiva per i dritti dai. O di mangiare. Masa kamu nasabe. You will know what's in top. Kata Ceho. Yes, kamu na Yesus. Mudi mo tauni. Ito soka ni jase na niya na para ko na. Ito soka ni jase na niya na para promotion niya. Ito soka ni jase na niya na para pila na soya. Na soya. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Sekarang ini kamu asuruan apa lo wasuan? Selesai kita ini awak. We are giving.
to the new level, new dimension. Pray the Holy Ghost. Those who can pray the Holy Ghost, pray. Just give me 2 minutes. Pray the Holy Ghost. Even those who have never prayed, the baptism is here. Pray the Holy Ghost. Sciopere ma solo morena. Quando uso le vada la tua la tua. The waters has been stirred. Jadi rombongan mudi kau fudu aja. Kau bawa sekali mata curi dah saya kalah ni. Saya boleh bapa lah tuan nama mana. Saya boleh jadi di sana tuan lah di sana. Saya boleh kamai sana di tuan lah. Kalau mana yang tidak usah luang ada motor luang ada motor. Sebab dia sebab isi batu kori, saya sedikit. Saya sama-sama suamat. I will try to tell her to proceed this time. Remove from me at all repent the whole commodity. The Shanolo how little to see those in my name.
We halalela ngombe to announce the beginning of the new era. After today, this church will never be the same. We Tumelong will never be the same again. I cancel the covenant with you. If we are authority, I give us this city will never be the same. Because Allah has not told us to keep. So come on, and you come and say, "Don't allow you to open the air." Bishop, I want to be a soul winner. But I'll hold the control. But I'll soul winner. I'll forgive I I'll forgive die. So Capella Mullo. But I'll give a Mullo. Luci sama si mama finished. I can go for the Robalata. Mo fella pelo mo thaba tsa fa mo di mo pele. Aga kena sele bile ha tla wena o tlo fa mo di mo pele. Ka mo fella la ka taketse ke pesa na ke. Jesus. That's what we fetola sie. Quando sia se sole cara buco. Quando bagna di mana se la bagnata va bene. Cosa buona. Sta di una tempo. Di draxia di nuova sfava. Non vorrei non si trova. Track. Allah, la bagaimana caranya mana itu? Kami sama sungguh kamu dulu. Sama kau beli nama itu salah. Emalin nama. Kau lupa lah siapa sih sama di mulut sih sama sudah. 3 months from now, there must be a different story. Then 3 months ago, before we are passing it, Mami sama so. Masa kamu mereka, muncul asis sore dalam dulu. Di mana makhati si, malah tadi punya tahu. Aku suka di sini. Kalau saya tak pilih hal. Kalau masih makan lagi kehengnya makan lagi di josi sama putih mak tolak saya. Saya boleh salah je. Jangan kena dicoba sih. Kalau kau nak lokal apa tu? Kita di pelu kita kalau lokal samsul ni hasil ni fokus. Kalau tambah hasil zona di lain tak kamu. Baginya mulu apa kes. Mulu destroy yang sebesar satu di karamu suhu. Kau fitilen temu tabona. Kalau mana macam ni hodi. Kau sebesar temu tahu kah? Kalau kita di kantin mu tahu kamu.
The people of fire are coming. Bloom off the people of fire. The people of fire. Okay, the people of fire coming. Jésus a ses guest-speak. La guest-speak est travaillée l'autre au travail. Pour choquer Jésus, on fait la skate. On va le skater là pour finir avec Jésus. Maintenant, on rappelle à l'eau et on a mis les gamins. Alors, le bishop, maintenant, on va frapper lui à la canne sur ses yeux. Le mot rameau. On va mettre le bishop pour te choquer à Jésus. Voilà ma chope là already. When I share up with you, we put that song about tomorrow. Let me tell you so. And you go by the move, but I'm going to say, go by the move, just come, all of you, just come. But we're going to open up and say, stand with me here. Just about Mazolo na kela indisa shape bana basata batwa. Como casa la skulo toa. Toa hadi to sia le modi mo pele kitama. Tiba bata ba shape le paso, tiba bata. Dona ba nyane, dona para mena stage. Tuka. Baba ba nyane para mena le kahutna. Baba nyane no pela baba, la to stage. Dona baba hula tumela. Manche bata ko pala skala samo shop paso kwenda na muna hol. Ko pala ba shop le paso ba ko blumo, ko pala shop le paso a hol. Deni ne kita wa holi mo kwenda kwa kesi. Ole le fate. Bata ke bata, ko ga manche bata. Dale que está capabilidad, dale que está meloni, achava sesika. E por que o golfeira, moço? Vai se bata, lá em Niquil, batu vai se bata, o morena aqui. Então você mora no lado para lá mesmo, golfeira, então como é? Faz space, tô, se ela sabe que é um pouco. Aí pode jogar chelete. Como tu fala ao isso. Agora vai chamar para baba kai. Já baba nyane ba pamla mas stage le melina. Pabisa manso. Aí treina e holwe. Ele na bana ba kakamolona, legile pala misa mona ba ke tole rikano. Ona moleana. Azwani balna ba tole bo ba le ke busu. Bana ba khale ile kana go ka past time lona le keleke le go mo ke modimo. Ala ka papa di le khuluso. Pabisa maso. Ere mo na Jesu. Go tlile lentswe. Ke dumela ka pelo. Ke bolela ka molomo. Jesu ke morena. Tshwarele dibe. Tlatse magopo.
All the lebitso la ka. Bukeng ya hao. Ya bophelo. Ka Kriste Morena. Ke a leboha. Hore lebitso la ka. Kajeno le motho. Bukeng ya bophelo. Ke tla re nako ya ka. Ha e fihla. O nthole. Ka Jesu Morena. Ka Jesu Morena. Ka Jesu Morena. Hallelujah. Literally mo. Ito mong wakula. Teola maso. About si ba matagula. Abi na double check wiki. Ai bo tsama, ai mo ha o go lwetsa. Matla mo na afodisa. Ko ba phamisa le tso. Ai be o kula la e bona le motho mo tsiba go mayemele parete. Ai ba go wena ka pa ke ngwaneno ka ba ngwana hao. Ha o fihla fela o mo bela ona le tsole o mo jwetsa go mo go tiskito mo fodile. Ka matso a phahame. Modimo bua le totally. Cancer na le ditsebe. Migraine na le ditsebe. Asthma na le ditsebe. Ba sa robane ba tlo robala bosigo. Gale bana le ditogo tseo tse tshosang. Tate ka lebitso la Jesu. O tlotseditse molokona. O file mohau bakeng sa bana ba hao. I'm not powerful. I'm empowered. I'm not the owner of the grace. I'm the carrier of the grace. Ke nna o file gore ke tsamaise mohau. Gore ba o batlang ba o thole. Ke bana bomme le bontate bana dikgaitsedi. Ba phamise matsoho. Seteng se di ba samadi. Aletaring ya tifela. Di ba seo ke setlhare a ya bo shai. Ke release the healing upon them. Ha ba phele. Ha ba fole. Maneba a ka hare ha fole. Emotionally ha ba fole. Psychologically ha ba fole. Spiritually ha ba fole. Physically ha ba phele. Bana le diphatsi tse feilang di restore. Bana le dikidney tse shwang ba fetse ntjha. Bana le matshwafo a felang ba fe a mang. Bana le di-heart failure ba fe pelo e ntjha. Ha ebe o tse ke siki ya lelapa ke a e hlatswa mading a bona. Tse bolaileng batswadi ba bona ha e no bolaya bona. They are the new generation. From now on, no weapon formed against them shall prosper. In the name of Jesus, you are healed. I say you are healed. I say you are healed. What's number? Fasiteng ya bafasul. Batangweng ya batamul. Batshipetseng dipojareteng ya ditshipol. Ka lebitso la Jesu. Mosebetsi mo ke a o lokolla. You are going to the next level. Abanye, I release it to your business. I release it to start your new business. I release finances. I release sponsorship for your business. I release customers. Bata di reka la basadi la kasi bata bona ba etsa ka tsona. Kopane mo tla rekisa peanuts ka bona. Ka reka di packet tse 5. A kopana le after 30 minutes a re moruta o keta o e tshwara. Stoko sa ka sfedile ka ofela. Ka o ka shara o stoko sa o ha se fela. How about you? Magwenya batho ba botsa hore ana ke a jwang. Ha o etsa moriri ba re saluni ena ke e jwang. Ha o pheya ba re catering e ke e jwang. Ba re ena le letsoho la Modimo. May the Lord bless you, say amen. Amen. May the Lord keep you, say amen. Amen. May the Lord cause his face to shine upon you, say amen. Amen.
Let us all say, surely Surely goodness and mercy goodness and mercy shall follow me all the days all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever and ever. Surely, say it loudly, surely goodness and mercy shall follow me. As you leave this place, you have two bodyguards. Goodness and mercy will follow you. I love you. And God bless you. Till we meet again. Thank you, woman of God. We love you. Support this woman of God. She carried the vision of the man of God. The man can die, but the vision will never die. You are the Joshua generation that will stand by her. Remember, the strength of the pastor comes from her prayers. You cannot have Muruti Makama Bishop who stand there in the year. And we thank God for you, man. And Chabasena Sabuna will be moving the soul. Bahanga ba mo dito ho. Kaya karon na niya ni mo tumo ni Matthew. Kaya giriliza ni kaya tena into being instruction. Kaya ini kaya mo na 2006 ka 9 months. Kulo ko lang ko hawo. Kaya kita kulo timo. Hindi man ito na upas. Amen. Di number tsa go se batla o nkrele di phone number tsa ngwana or tsa go ga bolo. Ke number tsa